Et gehéiert sech, dass den Dénger no all Gebiet Gott biet, sengen Elteren Erbaarmen nach Verzeiung zu bewëllegen. Esou wäert sterben vu Gott sech erhiewen. Was du für Deng Eltere gefrot hues, kriss du dausendfach als Belounung. Geseent as den du seng Elteren denkt, wann Gott kommunizéiert. Wierklechkeet gëtt et geen anere Gott ausser de Mächtegen, de jiddweree gehoet. Wierklechkeet gëtt et geen anere Gott ausser de Mächtegen, de jiddweree gehoet. Wierklechkeet gëtt et geen anere Gott ausser de Mächtegen, de jiddweree gehoet.